Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital ang masabsabidungan ni Steve. Gapu taing kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brigida. Nasuron ti naud-udi. Dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inala na ti linaon ti safety drawer a kwarta. Taramatanda iti lalaki na. Iti may sangal daw, nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbak na nakita ka dito. Ada nakapaturong ako tsilyo iti sikigang. Di ka agtig na iti jak kayan. No, di mo kaya ti mabaksol. Apay ka di ba? Anya ti baksol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagusmi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang? Awan ti ado sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abangan. Tarsam! Saan mo nga rod nga iya si dagti kutsilyo? Amangan numasugat ha? Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan nutan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka dito imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa balitag parparik na kanyak. Amangan no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day taatali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga mo, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday di balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaundak lang nga mapan gumatang iti tinapay. Ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anya nga rod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbaganan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pagkunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamot ti doktor na agagangay kano iti lumakay. Adumat dita ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Kasla madandanagan tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun ti mang pabarya. O karkarandak nga rod, ma'am, tapno maalak. Ada di ti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mang kaut, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imak. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ija balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rutin ang ipananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon.
Anya alandok akahon. Anya day ang kahon, ma'am. Ignorante! Basta landok akahon! Nangikanda ko nak! Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Hala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am? Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan nga rod. Anya nga tiaramidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Hala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Ing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko, no saan ko anagan? Ignorante! Ay, okar-karandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti ko nakakautak di tabulsam. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay? Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak ata nga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Apay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy, mayat, nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsim. Kas kalabara ko akaldi nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta? Pudno launay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak ama kaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga paarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di ta asidag. Pimanaw tayo. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damat inukarkaran ti tali iti maka nakarakad dito yadigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brihida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa iti cellphone ko. Anya ti aramida. Nay, apay maringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakita? Nakaridap ka dita papag. Daytagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Husto mo't anakariin ak idi na ikutik ti imak. Bannog mula dayta. Bannugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas day tinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva iti tulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingkakitaan, ijay dakkel abalay. Sige man nga rod lakay. Madi talaga ti markriknak. Ay naimbagta na daanod ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amuyo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laang ang makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito. Kat dito'y mo't nga agiigyan saan aya. Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan nagsubsubli. Anya, ayan nga rudon ngay di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana.
Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot ngamin ti kunada, nana. Ay, kunakon kat nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Ne, tapay ko maamapantay di presinto. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Ne, tapay ngay. No tinapay lang, tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pangasim, mapantan iti presinto. Ala, mabit lang. Tanay, na ang dudak, ang naggapu ija bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod, ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno adda ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na di babae ngayon sangpet mo iti balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong ijabalay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nangipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tap na masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadihero kat awan ijay balay. Iso ti may sa adinamag ko iti dayjay a babae. Okat, imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve ijabang ko. Ay, nagsayangan. Ay na, adda magananak iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka, tunkuan, agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay mapukpukaw dyan akta. Anya tinapasama kan ko na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas an amakaam mo iti sungbat na. Sa nabalay, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanunod ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadaak sa mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay. Ti imbaganak at agadal da ito asimestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apanagsasarak. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ama kalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Agbalan sa amutan. Nagdakas ka talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy! Di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna? Anya nga ititad ko agungguna, sir. Awan mo't kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kayat ko.
Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat kay iti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madait na, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.